هجمارك مالباتên Rojavayê Kurdistanê li wîlayeta Kesela li Rojhilatê Sûdanê ne. Dîmen nîvroja pênçemê hatine kişandin û taybet ji bo tora medyayî ya Rûdawê hatine şandin. Enwer Mistefa welatiyekî ji Kobaniyê ye û li Kesela asêma ye. Ew ji Rûdawê re behsa rewşa malbatên Kurd li wê wîlayetê dike. مش واد غازن على كاريا واد غازن وين ما فرا داخلن يعني پر زحمة داره يعني ملدي بري پريشانه زور زحمته ومش واد غازن جنابات سروق مسعود برزاني اقليم كردستان راد غازن انه في ملتي فر درخه بطريقه بورستان جد مدينه جد جمع اقليم كردستان جنيه ام سوري يعني نكون هره ما ملتنا بيشكي ومن غير ذلك الجيش فورتن يعني عسكري مطلوب. مستەفا عەلی وڵاتیەکی din یê Rojavayê Kurdistanê ye. Ew jî li heman wîlayetê asêmaye. وداره از رویم هاتم کسله و ریو دریان ریو هاتم و وداره ملت پریشانه هم ده 15-20 مال وداره نه زار نه زیچن هم دوازن یاردمیک مرا بکن بعد مجلس داخل زار سلامتیش بردارن و نور قاضی نور بانگیرت کنه و اون مجلس داره داخل پیکانه مرا یادم که تحت ما خوش به فەریدە عەزام سینۆ bi serdan çûbû Sûdanê lê ew jî nikare vegere nav kesûkarên xwe. ما جام زوري خوا زيارو ام مولا خوا تركون ام زوري خوا تركو قيدا كان من هول وذاري شنو مواي اسكفا غارم هرم نكوم هرم ام واز بيدار دم ها جام زوري خوا 10 سال من نادي واتم ببينم من هاجي نكون هرم وصلوه مج قني رودارو براج حلا كجمرة ببينن از وگر ما مولا خوا زوري مجد كي وگرن كاتنا زحمه كاتنا حلاكاتنا وتشت دزين بربي حكومات وان تحت وان ناده بس دزين او بشخورن بنا آرب کتنه نه باجه دزی. وڵاتیên Rojavayê Kurdistanê li Sûdanê ku ji Rûdawê re axivîne dibêjin nêzî 300 malbatên Rojavayê Kurdistanê ji xertûma paytext derketine û li bajar û bajarokên cuda yên Sûdanê belav bûne. Ew li bendî alîkariyê ne da ku bi selametî ji Sûdanê bên derxistin. حسين عمر، روداو.